Onaj koji se tokom godine sa nekim, ne daj Bože, zakrvio, na Božice sa njime zbratimio. Zato je ovo biti samo bolji i bolji. Nepokolebnog jutra i kako se ponavlja, otkupljeni. Ono što želimo, Crna Gora i sveta Crnogorska pravoslavna crkva. Biti jedne druge možem svima nama i kojom se označava... Ovako se događa kad su vlade, vlastela, ministri vlada, predsjednici, kad su oni u ovom delu. Znači, pokopani